kumsang ni somni paruk July thakha United States death penalty a thladang lamber polani he video a hian he thla July thla ati hlumti ho kan enanga chinchha tlakte umai double execution Florida a athlenga dedro ommi pani te ni khata ti hluman ni chuan ti hlum te poi khoi thitura an ti chhan an poi khoi te kan en le anga an hun to pan man dan te an thu soi hnuhnung ber te le an ei hnuhnung te ti hlum an ni dan te kan thlir ho le ang Exist Bank ka meche group loan la du tan hemi number a hian eng tik lai poina biak theye Florida State atangin Dennis Sochor hian hum soladai ma ema March ni som pathum kumsang khat chakwa somriata kumsom ni pariat mi ani in meche pakhata kitnapa Fort Lauderdale Florida a cocktail launcha ashwai luya akara lului tirin mun fala kalpuya heta hian lirthelian seitak trailer ni boka shuayin apong suala he meche hidam chuak lawa atlan che thei hlau bok athil tonte report fata anua police tenen pong suala to na huna hian an valet le a Dennis Sochor apola la om renga man ngalani hetia manani hian thla aliama thiam lawa changta kumsang kha chakwa somriat September thla a kum khat tang turle kumnga probation om turati ani mase engimo chen nuwa courtin a conviction hitidang lamin Dennis Sochor hian azalen na anei let le ta aron chuak hi a unaw pa Gary omna Michigan a insona mase anun phungala thlak lo mei chedanga pong swal le hewang hian thu nei tu ten an zong chanta a man ani hlawin Dennis Sochor hi Florida a let le a December di somthum pakhat kumsa khat chakwa somriat pakhat kumhlui thla zana ni a heta hian Michigan a una pa Gary aronjina nireivak lo khana ron thlenga ni a holiday mang turin Florida aronjina ni banana boat launcha kumhlui thla zan kumsang kha chakwa somariat pa ni ron in her tur muwa tumin ankala hemizan hen kumsom pariat mi Patricia Mary Gifford le achianu Delta Harville tepo banana boat launcha hian kumhlui thla turin an lo omve a an thianduna bara an thut lai hian unaute Dennis Sochor le Gary Sochor te hian an va beta a heta hian Dennis si kumsom ni pakwa ani an unaw hian Patricia le Delta te thiandun hian va bia a an pali hian rei tak ti in an thu hawa masia nuwa Delta hian a soile dan chuan Patricia inen khan an ni unaw khan nei ivia on ron tumna in an komnel vak du lova biak chiat lu tukiro boy an ti silvani heti chungvel hian Delta hian thla alanwala kumhlui an thla ahlim taka an omlai hi chuan a hriat lo chu heta athalak pakhat hi investigation ti huna evidence poimo takalani don ti hi thalaka chuan Patricia hlim takin anuya ahnunga Dennis Sochor alo langani zanlaya an pali le midang bar omve ho chuan kumsang khat chakwa somriat pahni ron thleng chu an lawma darkar ni vela liam le adar ni vela Delta hi anwam lauta annuwa ataksa endika ni po in zupo tlemte note khatvel ba ka in lawani investigators te chuan Dennis ati unaw hian a intura engemo antelani an ring anwam lo hi Patricia le Dennis Sochor te unaw hian kara an wada luta amu hil ngal char Atnuwa Patricia le Dennis ate unaw hi banana boat launch an kir le a Patricia hi a kir le na chan chu until in navel man pek tu makirani tichuan kara alet le hian Delta hi lo la har lova lir thei khal thei polo ni lo Dennis ate unaw hian Patricia hi thil e ho puya an soma an eizo chuan alo har to ang anti Patricia ero chuan an som na hi an nol mase Dennis ate unaw hian tharum hangin Dennis a traka Patricia hi an da luta an pathumin traka chuangin an tlanta Patricia hi alaya an thutir thil ei turpu a hruai talo chuan hun fala an kalpuya an dinga an chwa tira Dennis a unaw pa ero Gary ero traka lo oma Dennis a zokhian Patricia hi ramchin lama avakal lu puya apong swalta Gary hian Patricia lau auri velpo alo shefek ani
Dennis aron letli unaw pa geri nen tlanin in laman pangal. Heti laivel hian akar banana boat launch parking lot ala omarengin del taizok po alo harta petisay mutasilo Broward County Sheriff Office a report ta azana anmi mu unaw te chanchin po asoi ngal veka an thalak petisay nunga Dennis adin na po print vat ni in chanchin bulama petisay bauthule ahnunga mi pahirin lelani thu chu ani heti lai hian geri ero Michigana alo let le man to a Dennis ero a ina roommate dangte nena an chen na alot li a ta hian a hu ho ang dewin TV news an enlain petisay bauthu he an ron puang ta ahnunga Dennis a thalak te po hi an tilang veka Dennis a hirin hlelani thu te po ron puang Dennis sapon mu a rang takina chuak ngala akalbo police te na una pa giria ero an she theiwata phone call in an bia a petisay kha athi le thilo po a shet lo thu geria hian ron soya kumhlui thla zana thil thleng zong zong te kha soita a trucka petisay bekle athil dangle mazong po ala thu te po ron soi Florida panvat turin police ten an shila investigation ron puyanga yani geria ron thlenga investigators te po engkima apuya a unaw pa Dennis Sochor zonna po pui Dennis a ero a truckin tampa khopuya atlana a truck hi tampa hian kalsanin New Orleans, Louisiana a basina kalta Atlanta, Georgia a kalle anu kumli chung chu tu mana omna an shelo atopa kumsang khajakwa somriat meya chuan Dennis Sochor chu DeKalb County, Georgia mananita a red light a atlan tlanga a rui boka wanga manani custody a shwaini in officer te hian miswal zon me kani thu heta hian an shetsi ani Georgia manani a Florida detective te chu Atlanta, Georgia ron kalin Dennis Sochor hi zo nan ron zota kumli vel lai lau thong reng reng alo tlan bo lo birito Dennis Sochor hian a peito lawani nge yang a in puang rang hle a in puang veka a o record vekani Florida shwai honi a khazan khan Patricia kha apong swal nuwa athata Everglades a apai thua soi na sat takin zong ma se mu anilo a om ve renga rei to sia Everglades ram hi azau ema tuile thingkung tam taka alligators le ramsa tam takan bok nen ruang mu le chu har tak turani kumsang khat chakwa somriat pasaria trail janani a witness chu Gary Sochor Dennis a unaw pa ani amitha ruang ber mu tur to lo ma se a inpuan na record zong zong nen baka witness a Gary bok November tha kumsang khat chakwa somriat pasaria thiam lawa changta a hemini nge hian kumsang khat chakwa somria tami alo pong swale ruk ti vela te po thiam lawa changal bok ti chuan kumsom thum pakwat te emeu de draw a nuwa governor Ron DeSantis a death warrant assign ta a July ni som pali kumsang ni som ni paruka thi turati ani a thi tur ni hian Dennis Sochor hi jingda ruka thawa a spiritual advisor nen koma spiritual advisor chu entirnan tang hi Christian ani chuan pastor te pon ni ang eitur hnuhnung a eidu lova tlaidar nga le chanveya in tihhlum na room execution chamber a shwayani athi na tur khuma amu a phuarani abana IV wani bok chamber parda hida ruka anlipa witness ten heta changkhian athila en lo enang warden in soidu hnunga nei le lawa zota o ti ina changa a soichana Patricia Gifford ti amitha chungte hi Gifford chung kwa ti ina soya Gifford chung kwa te ka thinlung zong zong in ngai dam ka dil chewa natna ka thlen chewa wangin poi ka ti tak zetani ka chung te min kal san ngai lawa wangin kalome iswan ne na ka tharau ka hlan to ani ti ina soi a soi zo hian thi na chu atak sa chiulu chanani ta a daruk le minute som paruka athi thu puanani athi na mun hi Florida State Prison ani a prison spokesperson soidan chuan Dennis kha athi don khan ama adang lamna le shiom ati na aron lang lem lawani Florida State atangin James Duckett, a policeman who may have been the last person to see 11-year-old Teresa Maccabee alive, is under investigation himself tonight.
Teresa McCabe hi kumsom pakhat mi meichedu tak mai Mascot Elementary School a pol nga zirlai me kani meini som pakhat kumsang khat chakwa somriat pasari zan khan dar som vela anu hna pencil le ngai lok thua soya a homework ti alak lo em wangani a anu hian hatlai to si akari lo mai ro ti ma se Teresa hian minute som ni vela chon karon let le ang dor pol la leinem atia anu poina phalve maya akala dora pencil chu vale nge a holam hian akal na dor bul loka insuk na hmuna local ve an then omami kumsom paruk mi po aron chuak ve chi a an in mu a an kalruala dor kot bullo pai na bul vela an ti ti a minute som ni vel chu an ti ti heti la hian officer James Duckett hi petrol car in ron tlana James Duckett hi kumsom ni pakomi ani heti la hian thlasari chia police officer alani bok hemizan hian ama chia duty a oma mascot khopum chu kutan om ti na ni mi pani la no pang tak tak te in bia heron mu a Teresa a mu hi amita lata em maya dora lu ta thok te chu solai mi chha so tunge ming kum engjat nge ti te vela wazota kumsom pathum vela ni to angan lo ti a kawa bia nge ti na chuak le a hnuwa soidan chuan awa bia a han pani in chuan Teresa zok po ho turina ti kumtling lo tan dar som le chan ve hnulama chua phalani lawati a ami pa zok chu apate na ron shwaya Teresa po phur ho vean tumama se Officer James Duckett hian lo rem dilawa an mania kal mai turina ti a petrol car passenger seat a Teresa hi thutirin atlan puita a dar som pakhat vela rik chuan Teresa nu mang ang to a fanukal na dora wakala thoktu te chon Officer James Khan police station a shwai moni len lo ti Teresa nu le u naw nu ten police station an vapan watama se police station a tuma an lo omlo ti chuan an tlan kwal taring ota mascot chunga police petrol car tlan lai mo ding chuan zong top mai ani police station dang nai ber group lena an kal le ringot phota Teresa bau thuan va report ta anwa Teresa no hi mascot police station a bok kal le in awangak topa minute som panga som ni vela nga ka James ngei churon leta asoidan chon Teresa kha abia a akara thua lutin an in bele a anwa ke in ama in a ho thu asoyani James hian Teresa no hian a shelo afanu rubo tu ngei bula afanu bau thu soyena report me kani Teresa ina te James hi kalina wa endika ina thalak te la ina bau thu an tara thalak tur siama police chief ne na po antar tur poster siam vek to thu te wa soi ma se zoi muangin rin helna om chau Teresa baudan akal na dora te khan vakal le in a bau thu tar tur hi wa pe a James hian lawlata ri su ma se thalak hi thatok lova adang siamania dang chukaron pele ang chiu ati mase aron le to lo chu mai baka James police radio traffic record kha zana khan dar som le minute som nga tanga dar som pani le minute som inkara transmission a ommi alawa thimak Teresa bo hun lai vel takani thila thalo zil don dor danga thokten police officer petrol te hian minute som li panga tanga dar kar khat inkar vela andor anron tlan pel zia thuan soya James pokhan dar kwale chan via aron tlan pel na in aron tlan let to lo anti petrol turani a kalkwal turani masi akal kwal lo atuka sanghaman tu pakhatin night lake thil mu aneita khador Teresa pencil leina dor atang kilometer ni tlinglawani ni a atir chon a mu hi enge chiang lawa officer pakhatin anron endik wata Teresa ruang ani Khamizan Khan James Khan Teresa khalo shwai luin night lake bulvela khan shwaya karatanga shwai chuak luin apong swalta ni adam lain chuan areka ni khoshelova a nuwa luya apaita ni investigation po James a hoizong li rin kalpoyani a Teresa kha hnuhnung bertu ani boknen ama chia kha zana duty ani bok technician in crime scene motor ke nya ka ena adang lam ti po mu achan chu he motor ke nu hi mascot police car te ke ne na in mille chia he car ke hi mar lam ho bo ruak mil tur bi ka siam ni in Florida a atam lo hle ni mascot police tenan mang chuan fingerprint a om le a
James le Teresa te fingerprint po kara mu ve ve ni a James la in aphat char Teresa underwear a mul mu ni in hi James sa mulani nge an ring boka Teresa korvela sam tla po James sa samani nge ti fin fi ani James an man ma hian thlasari do na kara oma thlasari nu vela man ni in June ni som paruk kum sang khat chakwa somriat pasaria suspend ani a ni thum nuwa ban ani le me ni som kum sang khat chakwa somriat pariat trial lion James hian pong swal wang le first degree murder wangin thiam lawa changta a thiturati ani circuit judge Jerry Lockett chuan James hi Teresa tha wanga electric chair thitura ti in apong solwangin dam chunga tang turin atibok ma se hei chia hilani lo kumsang khat chakwa somriat paruk mei khan mei che pakhat thi tuichhun chhuwa thi charani a carpool duk lampanga alut lai mi te dan hnuhnung bera heti laia James car hi carpool duk blue buick regal ani he case hian James hirin hlelani bok ti chuan kumsang kha chakwa somriat pasari September thla po Teresa bawa changa thali vela khan Jennifer Weldon po bawa kar ni nuwa James akal ngun em na mun fal lai dewa mu ani a he case po hian rin hlelani a anu pui nge po in ring hlel hiala ma se heng case te hian Charles ani lau thung de druwa kumsom thum pariat lai oma appeal the lut renga ma se nol zelani February ni somni pasari kumsang ni somni paruka Florida Governor Ron DeSantis chuan James death warrant sign ta a hemi kuma voinga death warrant sign na ani July ni somni pariat kumsang ni somni paruka thi turati ani James Duckett kumsom ruk pariat mi lo ni to hi athi don tu ka hian tho ma le jingdar li le minute somli panga a athawa jingdar ruka a edu hnuhnunga eya du athlang du lova tan ina e thin pa ngai egin artui grits bacon biscuit le chocolate milk te a eyani James Duckett hian tlo tu nia a spiritual advisor ani engemo chen an income chhuna lo ni ta a sil shan pa an son phota ti chuan dar song pani le chan veya a thi na tur room pan puyani Florida State Prison chunga amua phuarani chiu hlumani don an chiulu ma in thu soi hnuhnung soi tura nei le nei lo an zota no sir ti ina changa ti chuan chiu chanani ta chiu ni atanga minute li vela prison warden in ava soya kawa alo chang to lo dar khat le minute som pakwa a athi thu puanani Florida State atang tho Dominick Occhicone Jr. Ani hi tuna kan ngai thak zo chia James Duckett ti hlumni thawati hlumani Dominick hi kumchang kha chakwa somli panga indo pui pani na top kuma piang ani a mase kum somli ani a chia thi tur an ti chan poi hi a khoi ta ni in nol na thik na le a chil na te wanga ni hlom mei chia in anin kar ti to padu a Dominick hian malam pan mai lovin thutluk na mitam tak nun thla khial tu chu siam don ani chuan thil pakhat ama nol tu mei chia hi nun na chan chu ani don lo bok Anita Garrity hi kumsang khat chakwa somnga pani apiang ani a kumsom thum pathum ani in Dominick Occhicone nen hian an in kopa Anytime hian fa pani anei to na in Dominick nen hian an in tong ani a annuwa an in hwal ta hial bok ma se anytime nu le pa Raymond le Martha Arsner te hian an ni pani in kophi an du lo September tha kumsang khat chakwa somriat panga a anytime hian Dominick hi chen ta a anytime hi anule pa te ina alet le ma se Dominick hian apom theilo amizia adang veka anytime hi ti boya chinga en thla ka ching bok achang le an tho na pangpar te thona nei let le atum baka soilok mia lova an ina vakal thut te chinga zan laya te kala anytime room tukvir va ben te chinga thilakal zel a thalo zela June ni som kumsang kha chakwa somriat paruk jing kara chuan thilpoi tham lian tham a thlengta atuk vera beng ri in anytime hi ati har le a hemi tuk hian an chung kwa in ina an om kim
afate pahni pon enitai hian Dominick ani ti sia in kal turin ati a police kau tur thu te na vo Dominick po akal le tamaya masedar kar khat nu vela aron kir le silai aron keng to chungkwa anlo la omkima enitai fanu pakhat zok school akal man to ti lo chuan lakim kongka le tukver vel wa chum le vak tu manan lo lu tir du lo akala an in telephone line azai chat phot heti level hian enitai pa aron chhuaka mun phia che in ve na na ron mang Dominick chukal bowat turinati Dominick hian enitai pa hi akap tamai enitai pon silai ri sia in afanu pakhat tukvera tangina tlan chwa pui wata chen ina tlanin 911 a call wat Dominick hian enitai tlan bo man ti ashilo ina aluta enitai nu alola voili kapin enitai nu hi akap hlumle ani ti chuan atlan cheta police an ron thlenga enitai pa ladam thi trep to an ron mu a oma ka ani athi main enitai pa hian ama kap tu Dominick akakhun ani thuwa soiman police te chuan uifing mangwatin Dominick rim an zui tira lalut tuklo real konga uifing hian chuin alo ngeya Dominick po man ngalani kumsang khat zakwa somriat pasaria trial janani a enitai nu atha awanga thi turati ni in appa athi awanga dam chunga tang turati ani Dominick hian kumsom li don de druwa huna manga a attorney in appeal the lu reng ma se nola ni zel atopa chanju ni somni paruk kumsang ni somni paruka Florida Governor Ron DeSantis Dominick Occhicone thi na tur warrant hi sign ta a July ni somni pariat kumsang ni somni paruka tihhlum turin athi don ni hian jingdar nga vela thawa a in buala to tu anei lem lo jingdar som vela a spiritual advisor nen an in koma dar khat vela a eitur hnuhnunga eggplant parmesan salad cornbread le soft drinks te a eya inani Florida State Prisoner daruka inti hluman chandon athi na tur khuma mutir ni in Ivy line bana vo ani heti level zong hian a spiritual advisor po bula lo renga rosary kengin lo tong trai pa bok warden in thu soidu hnuhnung te ne yem ti na zota Dominick hian ka chung te ru ka ti na tawangin poi ka tia an poi ka khoi chung te po ka ti pal ti hi tok lo ti ka siama se ka ti palani ka thil ti kha poi ka ti takzet ka unaute thil thalo tak ka ti chunga katanin omrenga wangin kalome ati athi na chu chiulu chanani a reilo te a thi Dominick ati hlumani na hian chin chhia tla ka omve a hemini nge ya Florida ati hlum pahni na ani a ni khatami pahni state khat tan in khatati hlum hi kumsom ruk chuang nuwa a thlen le voi khat na ni James Duckett anen khan ni khata ti hlum ni in an thi hun po kha darkar nga borvel che ina in thlawani chumai paka Dominick hi upato le a ti hlumani hian kumsom riat ni in Florida modern era a ti hlum upa berani bok ama po hrisel lo tak zet to a na sang nei boy pui ngai ani to ani an ti hlum hian he double execution ni khata state khatami pahni ti hlum chungchanga hian Florida Governor Ron DeSantis hian soya ti hlum thu pe tu ni hi thil nuam lo takani mi pahni ti hlum phei kha chu ti a chuan Florida hian kumni chungvel khan Governor Ron DeSantis ani chung hian mi an ti hlum na sa ema athu pe tu ber Ron DeSantis po ina soya COVID-19 khan in ti hlum te kha pot boy na sa ema atimuang veka block asiamani van doina tok mi tha chung te khan rorel na dikan mutlai lut tuk chin ati a angai poimo ber chu rorel na dik thita chung te ta na rorel na dik thlen wat ani ti a ama Florida in ti hlum ma a akara kum tam tak lo liam chin te kha poyati thuwa soitel bok Florida Governor Ron DeSantis hi kumin kumsang ni somni parokhi a governor hnuhnung ber kum ani to bok June thla a anti lumte aron chuak le vat dona ilo chang le don ya